إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أقول من دروس الإيمان کے من سلسلہ کا أقول من واہ کدکم مہار مگند حدیث ہے کہ اللہ تعالی ين ایمان بما به کتن اسفا و حدیث تکے هذا ميد حديث أقول منا هم يجنس فواني متير صحابي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. هذا بخاري قال يفانق صحيح جن وفا حديث أبو هريرة رضي الله عنه ودالوني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم حديث كربي قال الله تعالى وحي كربي هذا أقول من كوريغ واني مفاد حديثك كيني قدسية حديثك كم بيان قديبا رسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى كفرات رواك ربكم من حديثك أي قدسية حديثك أقول من بني بيان قديبا هذا رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرواني قال الله تعالى وحي كروية كذبني ابن آدم کے دریا تیمن إله دوغو كله ولم يكن له ذلك إهن كمكو إهن كشيغن النوي إهن هدوغن النوي تيمن إله دوغو كله قال وشتمني أدي إينا تيمن إلهان إجهي قوي ولم يكن له ذلك أدي إينا إكشيغن النوي أدي هدوغن النوي تيمن إلهان إجهي قوما فأما تكذيبه إينا كدوغو كله وندني إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني إينا كبهي إينا بيبنني تمنى الله تعالى تمنى هد بيقوتا مرو مفه تمنى فناو مفه دين أبرا إعادة النكرباني قيام الدون إينا أبرا نهدوان كما إينا بيبنني وليس أول الخلق بأهون علي من عيادته الله تعالى وحي قرباني emme furtama ebamihun netumuga tereng ufaddewi gota timangila ege fahun ebamihun ufaddum ma fasehe ga modwegen be ebamihun na visne gota efa hadis karawani wa amma shatmuhu iyaya ena timangila ha ecche go undanne ei fa qawluhu ena ge bahe ittakhadha Allah walada Allah ta'ala yadariya ko libegen wa kaman ena buna bahe الله تعالى وحي كرواني وأنا الأحد تمن إلهك إكوانت إله الصمد تمن إلهك إلهك حضرة هريها مخلوق بين جهي ودقنبا إنه تمن إله أمها تكتين فودي ودقنبا إله لم ألد ولم أولد إكالانجي أن إفس إجي وفام بجنين نوتي معنى إكالانجي الدريا كولي بجنين نوتي adi evves echka ekalange ufam ve odigene nuwete mane ki Allah taala ya bappa ya nuwata mamma ya ko libigene nuwe wa lam yakul lahu kufuwan ahad timangilaha effadegen wa evves eche nuwe labadakhum hadith wattomon Allah taala wahi kurabani adam ge dariya timangilahu dogu kofi هذا آدم کے دریں کے تیرے آدم علیہ السلام اللي ون دریں کے تیرے ورگنا بيكو أقول من نفنيكندان الله تعالى إيمان نواتا رسول بيقولن الله تعالى هنگود کے متیم باوال في شريعة إباميهم شريعة دوغو کو شريعة إتي کے من داتا أقول من ورگنا نفنيكندان إنسانون کے ميادة کے آمدني
miyaduge ebame abadiya balalafkam gawa dinames algoda menne fenigen dan kafarunge nisbataki eki deen taka balafa gina bayen ebame hunnaki ade Allah taala hadis ga tafsil kurawani ekalangeya ebame hun dogu bas boniwaka Allah taala ebamihun nufaddawana kama ebamihun buniwahaka labadahun ege korin algodu men danne baje Allah taala forihamen imam wa mihaku ena Allah taala imam beveni ena hataru kamakan imam bomu ei furtam kamaki evve shakken netive Allah taala wodigen wa kama hitige adin qabul kurmafau Allah taala ge uluhiyata माने एम्मे आळुकंतवगा अल्लाह ताला एक्कवंतवेगें वाकम कबूल करूं तिम्मन कमकी रुबूबियतुगा अल्लाह ताला की रब्बोंत इलाहुकं कबूल कोग्गे हतरोन कमकी अल्लाह ताला लिबोडिगें वा मैंग इस्म फुर्तका मदिवेरे सिफ फुर्ता एकलांगे साबित कोग्गे अदे मी हतरु कमं ईमान नुए अळगोडमेंगे ईमान कमे फुरी हमेगे नुदान ලබදහුන් අලගොඩ මෙන්න පාරෙග සුවාලු ෆෙදාන අලගොඩ මෙන්න හතරු කන්තත්ත මිගොත ගුණ නේගුණ කමකෝ අලගොඩ මෙන් අකීදාගා මිහ හතරු කන්තත්ත හුන්නකම් ගාවානම අලගොඩ මෙන් කබූල් කුරාකම් ගාවානම අලගොඩ මෙන් එවනි අල්ලාහ් තාලා යන් ඊමාම් වෙගෙන් මේ හදීස් ග බයාන් කරවනි ඒන බුනේ අල්ලාහ් තාලා ඒන මරුම ෆහුගා අලුන් නුදිරුවානකම Allah taala sifa kurabani ei ekalange dogu korunkama ekalange bas dogu korunkama Allah taala kirat Qur'an ga wahi kurawani wa huwa alladhi yabda'u al-khalq thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ekalange khalqu tagun emmeha khalqu tagun netumuge tereng ufedde raskalange efahu echi fanau mafahu emmeha khalqu tagun fanau mafahu alum dirubani ilahi eva wahi kurawani wa huwa ahwanu alayhi ikan ekalange faseha kamakabbiye Allah taala kamakan irada kurabbafikam gawanama ekalange wahi kurawani kun washe ay ufeddun kam gawinamas halak kurabun kam gawinamas alun ecce ufeddun kam gawinamas Allah taala ga hadratuga waki undagole nuwata fasevegen wakamenne ehnemes Allah taala me ayat ga bayan kurabani mistakunna visne gota ei algodu men horiya insan was qabul Quran miyago echen heduma fahuga e halakum alun hadan ena ma fasewana kama en Allah taala way Qurani wa huwa ahwanu alayhi galange faseha vegen wa kamekama labadahum insanun algodu men kiiritu Qur'an ke mundar algodu men fenigen dan insanu mufaddam ge koriga Allah taala baawr khalqata mufaddam ege terega algodu men egenda e khalqata ki malaikatun adi jinni Allah taala malaikatun jinni mufaddami insanu nabur koriga er insane bimaku insane wujud gane Allah taala wahi kurwani halata ala al insani hinun min ad-dar lam yakun shay'an madhkura insana gaata naade heyye wagute eena evves ettikam ga nuwanis man evves ettikam ga nuwe eena ne algon men egen dan Allah taala insana ufeddu mattaka bimga khalifa illawwa wa Allah taala malaika bekalunna wahi kur viwa Allah taala baqara surat ga angawa fani ama insana netumge tereng Allah taala ufeddevi ez zamanikga insana gune ehenneves Allah taala ge wahi basfula Allah taala insana ufeddevi ade kafaru emiyaga Allah taala ebamiyunge buna basta raddu korabam Allah taala wahi korawani wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim ade kashi aliye bumaffahuga kashi fiwegen diumaffahuga Allah taala wahi korawani ena bunye kaaku heyye e kashita alun wujuda genes furihama insana gotuga emiha gennani kaaku heyye enawani enage amilla nafsuge matin hadanna taala
ei netumuge tereng Allah taala furtama ena ufedde gota ekalaange kuladum wanta ena fahum ena halakum mafahuga ena iyada kurabuma efa Allah taala wahi kurabani ena radduga qul yuhyi alladhi anshaaha awwala marra talagfan vidalwashe e dirubani emme furtama se heddevi ilahe wa huwa bikulli khalqin alim emmeha khalqutakum khabaruta Allah taala mola denodegembe ada labatakun insana ena ufedumaki adena ufedumaki durukame kama qabul kuramun dair algodume miyadu algodumenge kurumatiga algodumenna fenna Allah taala ge biya bodeti makhluq taka algodumen nazar hinga lafkam gawanama algodumen engigen dana hama buddhi islamiyaka yaqeen wegen dana insanu ufedumaki ei undagule nunkama labadakun Allah taala ge haddawafawa bodu uda bin iru ossigen datana komme duwahaku tafaatuko riti manzar take algodumen fenigen dani miya hen uda bin heddevi farata insana alum ufedduma kuladum manta kam ma bodu em Allah taala eba mihunna visne gota kirtu Qur'an ga wahi kurawani awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadir ala an yakhluqa mithlahum udaka bin netumuge tereng heddevi ilah kuladum manta wegen nuwe hiye an yakhluqa mithlahum eba mihun pada mistagun hedduma e Allah taala bala enakun nune kuladum manta wegen ve wa huwa al-khallaqul alim ikalange emmeha takede ufaddawa ilmu wanta denodigamba ilahe ade algol men udutaka bemge wahaka dakkamun dairu udutaka bima edemeduga wa taketige zinetterikan algol menne miyeduge scienceun bike kantatta algol menne fenigende bike kantatta algol menne fenigende algol menne fenigenda kantatta komes algol menne yaqeen ve mi kainat ufaddawa pawani waki hame lame netununka hikmevanta denawdigamba ilmuwanta kalange Allah taala ge khalgekkan ekkawanta kalangege khalgekkan mi labadahum Allah taala wahi kurawani khalqus samawati wal ardu akbar min khalqin nas udtaka bin heddewum boduwegembe mistakun heddewum avvore labadahum efar mi hadis ga rasul sallallahu alaihi wasallam Allah taala wahi kurabikama hadis kurawani wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allah walada ena timan ilahan ecche gon danne ei ena timan ilaha dariyaku libe odigam wakama bunume labadakun kuriga ummettega algodum balalafkam gawanama yahudin ebamihum bunamun diyei uzair ge fanaki Allah taala ge dariyekama adi nasarain efau nasarain ebamihun da'wa kuramun dani masih Isa alayhi salam ki Allah ge dariyekam adi ketta nabiyya Muhammad sallallahu alayhi wasallam ebege gata fono ve Makkah ge mushrikun ebamihun da'wa kuramun diyei Allah taala ge darinnaki anhen darinkama adi e darinta ki malaikatun kama adi ebamihun da'wa kuramun diyei Allah taala jinninge tereng nasabu demigenda gota anhen darin libunu kama subhanallah mihuriha gantagu Allah taala mustahirwe wodigembe Allah taala wahi kurawani waja'alu bainahu wa bainal jinni nasaba ebamihun Allah taala jinninna demeduga nasabe gam koriye ebamihun munamun di Makkah ge mushrikun munamun di Allah taala ya malaika began wadagen nevi jinninge faratun kama ehnem islami aqeeda ki Allah taala ya evves dariye libodege nuwakama qul huwallahu ahad alefan vidalu washe Allah ekkawanta farate ade dariyekamuga waanama algodu menne visne mingalun dariyekamuga waanama ena gaage bappal komme sifen unnan Allah taala dariyeku libi odegen vikamuga waanama
e dariyakan algon kuran jehunis ehen namas Allah taala mengawani Allah taala effodegen wa evves ecche nuwe Allah taala ki ekkawanta farahekama am labada hun algodumen muslimun algodumen mikan algodumen war rangalat tannan algodumen ga aqeeda kelab gollu mattaga harakat terwa jama'atakun algodumenge mi aqeeda halaku ko nulumattaga algodumen jehe shar'i ilmu gonu mattaga ade bami hum bunamundiye bahuge nu baakan Allah taala sibagarwani takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda udutta falafalanda ha nuba bahike bami hum bunamundiye adi bintavs adi bode tibiya farubadata kudikudigen dafata nuba bahike bami hum Allah taala ya nisba kuramundiye يف الله تعالى يكروني إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ورتكا بما إدمدغا وها إمها أي إنسان كم غاويس ملائكة كم غاوينس جن كم غاوينس قيامت دوه أناني نكمت وجم وهالوجي الله تعالى جه حضرتا لبدأهم أرغلوا من حديث إنكن جه أرغلوا من مؤمننا كافرنا دمدو أنن جه قلون එබැවින් අල්ලාහ් තාලාය නිස්බෙක් කුරේ උනිකන්තත්ත මුස්ලිමුන්ගේ අකීදායකි මුස්ලිමුන් අබදුස් කබූල් කරොන් තයකි එබැවින් ශරීඅ ඉල්මු උගනුනස් නුවගනුනස් එබැවින් කබූල් කුරේ එබැවින් හිටවග ඔවේ එව්වස් උනිකමෙ අයිබේ අල්ලාහ් තාලා නිස්බතෙන් නුවානක එබැවින් අකීදායි ඒ ෆිත්‍රී ගොතුන් අල්ලාහ් තාලා එබැවින් දෙවෆවා කමෙ evves unikame aibe Allah taala nisbe nuwanagama mushrikun Allah taala ya aibu nisbe korihindo algodumen ebajehe algodumenna ebami hunna demedi gonna guluma wahaka dakka ade la ilaha illa Allah mi kalima age sharutta watereng e sharutaki al mahabba e kalima ettaka lobium e kalima kiyagen tibe mi undeke lobium adi ege indukoli sifeki e kalime nafrat kura e kalima nukiya me hunna dege onnen jehe ruliwarikan adawat terikan labadahum algodu wala saaf ko medennawani bayim mi hum bunamde islam deenaki e rahmatige deenake rangalu islam deenaki rahmatige deen ehenname islami aqeeda eki Allah kafarwe e kalangen ecchi gowa ikalange hangurame ulan koggen ule me hunna medu onnan jehenekan algodumen etuga adawet terikame em Allah taala kiru qur'anuga Ibrahim alayhi salam ge wahaka gennawa wahi gurwani qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim tebami hunnattaka Ibrahim alayhi salam ge kibaga adi ekane gfana tabawi mi hun kibaga riveti namuna evve id qalu liqaumihim ebami hum bunye inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah Ibrahim ge pan midannawani tiyabamiyun alukon kura taketin timanna ge ahluwerin wani imam me wani bariya wegenne min dunillah kafarna bikum aharme wani tiyabamiyun kafir wegenne wabada bainana wa bainakum al'adawata tiyabamiyun aharmenna demedu adawat tergam wani qaim kura wegenne hatta tu'minu billahi wahda yabamihum Allah taala ngi imam vejjo maddande ama Allah taala ngi iman nuwa me hunna ei ekalange ngecchi kiya me hunna algodumen ge hituga onnen je adawat terikan Anas radhiyallahu anhu idalwane tamanna adwehi me rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani go al maru ma'a man ahabba mi hawani ena emme lobi kura mi eka ekige Anas ge pan idalwane timanna men eduwahu viha ufale duha ku esnuwe islamu mafahuga ei timanna men lobi kurame rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakra Umara Uthmana Aliya mibe bulun dek timanna men lobi kurame ema emihun lobi wa beka ekige emihun wa kam ga wanama ebe emihun veswani ebe emihun na ekiga swarge kama ade ibn Abbas ge bas kole algon mitaga zikru kollan ibn Abbas udalwani
من أحب في الله الله تقى لو بجميعها وأبغض في الله الله تقى نره الجميع روليات الجميع ووالى في الله وعادى في الله أدي الله تقى إكوي لو بيوي أدي كلام تقى ميهن دك عداوة روامية فإنما تنال ولاية الله بذلك الله تعالى ولي بركن إكلام لوبت إكلام لوب كرفا ميهن نفاني إكوتا عمل كوجنة ولن تجد عبد تعمل الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه ميها إينك نمازتك إينك رودتك كتم مجنوي كمكو إينيا إيمان كمك فوني راين نلبينه حتى يكون كذلك إينا الله تكا لو بكفو مدان دين أدي الله تكا عداوة ترجو مدان دين وقد صارت مواخاة الناس على أمر الدنيا ميادو مهار بدل وجه ميستكون هبك ونبك تك لو بيون بدل وجه دنيا کے مدلت تکا دنيا تکا لو بتاخو مي عبد الله بن عباس کے زمانو کا එකලේ ගෆාණු විදාවලේ බස්තුල මියදු එතකෙන් ආහාරප්පව මියද අලගොඩ මෙන් හාරත බදාලාස්කම් ගානම අලගොඩ මෙන්න පෙනගෙන් දානි අලගොඩ මෙන් මුස්ලිමුන් මෙදුග ඔන්නෙන් ජෙහෙ ගුල්මවර බොඩ අලගොඩ මෙන් අල්ලාහ් තාලාගේ අදුවුන්නා ගාබේ පාවතන් අලගොඩ මෙන් කාෆරුන්නා වර බොඩ මුස්ලිමුන්නා ඉස්කන්දෙන් ජෙහෙ කාෆරුන්ගේ මච්චා අලගොඩ මෙන් ජෙහෙ මුස්ලිමෙ වෙජ්ජකම් ගානම ඒනේ නෆ්ර ලිබුමා ඒනේ බාරුගුර වෙරිකන් ලිබුමා දුආ කුරන් අල්ලාහ් තාලාගේ දරතුන් ලබතහුන් අලගොඩ වාහ කුර කොල්ලානි ඉන්ෂාඅල්ලාහ් අන්න හෆ්තාගේ දුරූස් ඊමානගේ හදීසකගෙන් බද්දල් කොල්ලම් ගොම්මේදගා දුආ කි අල්ලාහ් තාලාගේ අලගොඩ මෙන්නකි එකලාංගෙට්ටක ලෝබිවා අද එකලාංගෙට්ටක رولي أن بيكم قال الله تعالى لهم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.